F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Ħanejlek ara vera m'għandix xingor ta' temp bellezza, qiegħed sqallija, kumpanija tajba. Xi trid iktar? Però isma' ħalli nagħmel ċajt, ma nafx hekk tirrealizzax u taqbilx miegħi, waħda mill-isbaħ affarijiet ta' sqallija u li toqgħod iddur minn belt tal-oħra u tgawdi x-xenarju. Vera. Il-medda tal-art vera sabiħa. Fimni dik il-ħaġa li m'għandniex Malta sewwa art. Għax kieku mhux hekk kieku għandna naqra iktar ikbar, kobor. Kieku naħseb nagħmlu ħafna. Mario, ma nafx hekk hux veru jew le, però għandu ħabib tiegħi minn ħal-qormi għalli jien lil Mario niftakru żgħir kien ikun il-forn. Ma missierek ma kellux forn. Vera. Missieri kellu forn imma kont għadna matul iċ-ċiena sewwa. Mbagħad kien neħħieħ insomma u baqa' jgħin lil ħuħ. L-tziju tiegħek. U vera kont tkun hemm inti tfal. Żgur, mela. Mhux kont tagħmel intihom daqqatejtu hekk. Kont ngħinhom naqra jitfa' l-aġna, pereżempju, jinnaf indawwar l-aġina, daqqat qatta l-ħobs hekk insomma. U ta' tfal li kont naqqar imbagħad meta jsir il-ħobs. Mela, ma jtikx ma jirnexxilekx intax tant tifwuh il-ħobs illi ma. Jien għalija waħda mill-aqwa ekliet hija ħobża Maltija tajba b'naqra biż-żejt. Hawnhekk ma jiċċajtawx laqqas, ħal dik in-naqra brusketta bit-tadam tajjeb ta' żgur. Ma jiċċajtawx laqqas. Mbagħad wara spiċċajt is-sixth form bħalt naħdem mill-ewwel mort is-Super One, television dak iż-żmien, mbagħad ġie One TV. Għax tajb ngħidu l-istorja tiegħek mal-istazzjon One. Bdiet qabel ma bdejt tidher quddiem il-kamera, kont minn wara l-kwinti. Żgur, kont technician jiena naħdem xogħol proprja jgħidulu presentation officer, PO. Għal dawk li mhumiex mitħla tax-xandir, presentation officer, ix-xogħol tiegħu x'inhu eżatt? Mela, il-presentation officer huwa l-aħħar raġel ngħidulu aħna, jaħdem fil-master control room. Issa kull ħaġa li jaraw in-nies mid-dar fuq l-istazzjon partikolari ħajaddih joħorġu jxandru il-PO. Ġifieri pratikament il-PO għandu l-aħħar sej. Iva, l-aħħar deċiżjoni hija tiegħu. Hija l-qalb tal-istazzjon ngħidulu. Minn fejn joħorġu reklami, programmi, aħbarijiet. Iva, kull studio li hemm ġo l-istazzjon huwa imqabbad dirett mal-PO sewwa u jiddeċiedi fi x'ħin joħroġ il-programm kemm għandu duration, reklami, jinnaf. Konna nagħmlu grafika wkoll dak iż-żmien. Però Mario, kieku ma kontx attur, liema professjoni taħseb li għandek? Jiena xtaqt insir pilot. U għaliex jogħġbok pilot? Ma nafx dejjem xtaqt intir b'xi mod. Xtaqt tkun Filoli. John, Filoli. U liema professjoni żgur qatt ma tagħmel? Accountant.
Għaliex? Xejn, ma n-numri. Bez dawk il-numri. Ħalli għalib bħalissa. Taħdem bil-numri. Isu accounts accounts as-such imma. Pero isma' ma nafx hekk aħbar ħażina jew le għalik. Milux kien hemm stħarriġ madwar l-Ewropa fejn ġalu lin-nisa jivvotaw li huma l-iktar professjonijiet seksi. U l-professjoni ta' accountant kienet ivvotata ma' l-iktar 5 professjonijiet seksi. Ġifieri top 5 accountant. Accountant? X'fih seksi accountant? Lim taħseb kien il-number 1, lim taħseb lim kienet il-professjoni l-iktar ivvotata bħala seksi. Naf. Jekk l-accountant ġi number 5. Number 1 jżedeġi. Xi kien mies jew? Le. It-tabib. Tabib, ejwa. Ismani Mario, illum ħanarawk tagħmel professjoni li żgur qatt m'għamilt. Ta' tagħmilni tabib? Le. Dejlix li accountant. Le. Ħammorru sfera kompletament differenti, ħammorru l-bidja, fil-bidja. Ejwa, sqallija żgur taqbel miegħi għandhom il-prodott tal-bidja, il-frott, il-ħaxix mill-aqwa. Jekk tiġi fis-sajf f'kull kantuniera, is-sibbejja tal-ħaxix bijaw dullieħ mill-itjeb. Bettieħ mill-litjeb. Għawek marrufin ħafna għallumi, għal-ċitru. Proset. Għazzebuċ. Għazzebuċ u marrufin u koll ħafna għat-tadam. Il-post fejn ħammorru l-lum huwa post mustaċċun tat-tadam, ħallaqek ma' ħabib tiegħi ħajħodna fis-serra tiegħu, ħajurina t-tadam, ħantuħna għadaqqatit u bħal dejjem nispiċċa nitlaq minn hemmhekk b'karozza mimlija affarijiet biex inkun nista' ngawdihom Malta mbagħad. Hemm nalla l-biss l-abjad mela. Eżatt, tara kexxu sa narmawlek fardal. Kif dan iġiż nikkommando? Ħammorru għal-waqfa żejra tar-riklami. OK Home Summer Sale throughout June. OK Home. Bring life to your home. Best Deal Properties. Kun salad dressings, free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarqubċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti il-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Pacchino, belt fi xlok ta' sqallija, famuża t-tadam ta' ċirasa u għat-toma ħelwa u partikolari tagħha. It-tadam ta' Pacchino huma rinomati u mfittxija ħafna għat-toma u għall-kwalità eċċellenti tagħhom u jagħmluhom parti sinifikanti mill-ekonomija lokali. Biex tasal Pacchino trid issuq inqas minn 30 minuta minn Pozzallo
U matul iż-żjara tagħna f'Pacchino kellha l-pjaċir li niltaqgħu ma' Enzo, bidwi lokali. Enzo tagħna mawra sabiħa fis-serer tiegħu fejn mhux biss jikkoltiva t-tadam, iżda jipproduċi wkoll delikatezzi artiġjanali. Mario, sarà supposta là. Poi. Ma Enzo? Enzo? Ciao, piacere. Mario? Ciao, piacere Mario. Enzo, io ho appena detto a Mario che tu c'hai questa serra che hai fatto apposta per i visitatori. Per i visitatori. Abbiamo una serra con più varietà di pomodori apposta per apprezzare l'uno e l'altro pomodoro. Questa qua è una varietà di datterino e questo sarà un datterino rosso. La cosa che mi affascina di più, Enzo, a me è quando mi hai raccontato il processo del pomodoro del 180 giorni. Sì, qui per la crescita della pianta del pomodoro ha bisogno di 90 giorni di crescita e altri 90 giorni per la fase di raccolta. E poi si rimuove tutto? Toglie tutto, si toglie e si reimpianta la nuova stagione di pomodori. Noi agricoltori facciamo 2 campagne agrarie in un anno. In un anno? Sì. Qui chi visita c'ha la possibilità di vedere tante versioni diverse di pomodoro, ma poi la cosa più interessante è gustarli. È gustarli in versioni diverse. In versioni diverse, perché qui abbiamo la possibilità di assaggiare 5 varietà di pomodori. Un datterino rosso, un datterino giallo, un datterino arancio, poi un ciliegino rosso, il nostro ciliegino Pacchino, e poi un pix tirato da insalato, molto buono, croccante e dolce. Brevemente, parlando di questo ciliegino di Pacchino, quello si trova solamente qua, no? Il Pacchino IGP è il territorio di Pacchino che dà l'IGP, indicazione geografica protetta. Wow, andiamo a gustarli? Certo, andiamo a gustarli. Ma si dice Pacchino. Pacchino? Pacchino, certo si dice. Pacchino. Ma stax nġibha darba tajba. Wara ftit minuti titkellem ma' Enzo mill-ewwel tolqtok il-passjoni kbira li jaħdem biha u l-passjoni li għandu għax-xogħol tiegħu. Spjegana li fis-serer tiegħu jaħdem b'mod naturali, iħalli lin-naħal jaħdmu sabiex ikunu jistgħu jikbru t-tadam. Enzo spjegalna l-importanza li fis-serer tiegħu tikber il-qara twila. Il-qara twila b'mod naturali jirnexxila trabbi fiha insett li mbagħad dan l-insett ikun jista' jkumbatti insett ieħor li jagħmel ħafna ħsara lit-tadam. L-insett li jagħmel ħafna ħsara lit-tadam fi ftit ġranet litteralment jeqret serra sħiħa tadam. Però b'mod naturali, il-qara twila bl-insett li jkollha ġo fiha jirnexxiela żomm il-bot l-insett il-ħażin li joqret it-tadam. Mario, ġarale. Għaxu għajt fuq. Għatti ħalli ma tidirx. Ismani, l-isbaħ ħaġa ma tiġi għand Enzo, hija li wara li toqgħod iddur is-serer u titgħallem kif jitkabru l-affarijiet, eċetera. Ovvjament li dduq kollox. Mhux hekk u Enzo, spiegami un po', cominciamo con la ricotta. Sì, questa ricotta l'abbiamo condita con il nostro pomodoro ciliegino giallo caramellato. Che ovviamente il gusto dolce con il formaggio è la perfetta combinazione. Poi qui abbiamo un piatto grandissimo che si dividerà solamente per me, non si dividerà. No, Mario niente. Ma per Mario niente. Il gelato. Mario per niente. Allora, cominciamo. Questo è il capuliato. Questo è il capuliato, sono praticamente i nostri pomodorini essiccati, tritati grossolanamente, è un patè di pomodoro tritato. Abbiamo poi la versione intera. La versione intera sono dei datterini essiccati già pronti sott'olio. Poi c'è questo patè che è un po' più arancione. Questo patè è un patè di peperoni, capperi e olive. Wow. È un mix di 3 sapori che è il risultato bello. Poi il mio favorito. E poi noi facciamo il patè di peperoncino. È un patè di peperoncino. Mamma mia, guarda adesso meno parole, più azione, no? Più azione, certo, si deve mangiare adesso. Daqshekk paroli u iktar azzjoni. Aħna nixtiequlkom il-komplement tal-weekend it-tajjeb li fadal minnu niltaqgħu l-weekend li ġej. Ciao. Cheers, Mario. Cheers.
Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.